Sasisian pat ngi pinang subhai pi barok syakanika channel kejungi bot hakanika video in pay ikanika post ke brang shulat thamai po Shillong. Subscribe ika channel kejungi bot turn on your notification bell ke number pinumdu iki videos ki bengi upload. Yakanika post la apply taka Meghalaya Cooperative Apex Bank Limited mentau benai arjar apsa. Kakatang juga nika post kedai cooperative intern. Kelas D la nika tar ke bakado bapila ban sobi ki application kedai haka apoi trek benai Jun arajar apsa. Yakanika post cooperative intern ke belai kawai ke jaka jangko posting kedai ha Shillong bat ha kiwi ki district ru jangko Meghalaya. Ke age limit la nika kerta ke beredo kedai apoi 6 baka bahedo kedai la post 6. Ke salary la nika tulap kedai apsa hajar hak si benai baka educational qualification kalau kumne. Peladiban pendap ya ke MBA lani ya ke marketing management lani cooperative management lani agri business management lani rural development management. Bapide ru pendon ya ke knowledge bat nang man pendon kambha ya ki computer. Ki candidates ki belong eligible bagi bakwa ban apply ya ke post pihak ban pendap ya ke application form bat pihak ban submit ya ke application form bat ru ya ki documents ki jang ki badon kam syakani ke email address care@megcap.com soalani haka apoi trik benai Jun arajar apsau ka link jaka application form ngal aya po description jaka ni video di pihak ban download bat pihak ban berenya ka.